عرضی سلام و ادب خدمت بیننده های عزیز و ارجمند شبکه تلویزیونی ورزش. گزارش ما از جریان رقابت های روز اول مسابقه جمهوریوی میان نورسان سالهای تولدشان 2004 2005 2006 منظور شما میگردد. این چهره هم عزت خدایف، داور درجه جمهوریوی، مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، این رقابت رو داوری خواهد کرد. جایی که این دو چهره برای به دست آوردن راحت به مرحله نهایی رقابت ها مبارزه میبرند. از طرف چپ با لباس های سفید یا جودوگی سفید جسور لطفی لایف بود و با لباس های کبود خالبوبایف اسماعیل. هر دو هم پدیده های نورسته در صحنه رقابت های داخل جمهوریوی و ببینیم در این مسابقات کدامین هنر و استعداد شایسته نشان میدهد و برای رسیدن به مسابقه های بین المللی جهد و تلاش خواهد کرد. لطفی شایف از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. همانطور که میدانیم طی سالهای اخیر هم در مکتب های گوناگون ولایت مختار کوهستان بدخشان هم جودو خیلی توسعه یافته است، رشد کرده است و همین است که ما امروز دست پروران مکتب یا آموزشگاه های مخصوص جودوی ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مرحله های تسلا بخش همچنین حساس تماشا میکنیم. اجرای اصول کاشی وضع یا همون اصول کمری بود از سوی خالبوبایف ولی موفق نشد تا معاینه جزا. به همین ترتیب این هم اولین امتیازی وزری در مدت کمتر از 1.5 دقیقه این امتیاز رو به دست آورد و واقعا خالبوبایف اثبات کرد که از مربیان که در شهر دوشنبه از آنها تمرین میگیرد اصولهای گوناگون و روش و فنون مختلف را در عین اجرای اصولها خوب آموخته است و این را هم به اثبات در آورد و به همین شیوه اگر ادامه دهد امید داریم که در سالهای آینده یکی از جودوکاران با استعداد را ببینیم. اوچیگاری کوچیگاری و ببینید این به این میگن استعدادهای گوناگون برای از پای در آوردن حریف در بخش اجرای فنون یا همان تکنیکه های ویژه گشتن جودو که اسماعیل خالبوبایف اجرا کرد. ولی هنوز فرصت هست. ببینید با زور و توان و با یک فشار که داشت لطفی شایف جسور تا لحظه پایانی از قدرت و توان و نیروی خود استفاده برد، حریف را از پای در آورد. ولی امتیازاتی که به دست آورده بود اسماعیل آن در اجرای اصولهای معمول و جذاب بودند. فن تومو اینک یکی از اصولهای دیدنی فن خوب پوشناکی هست که با جلوه در آمد و به همین ترتیب خالبوبایف اولین وزری را گرفت و لطفی شایف باشد با قدرت و زور و توان فشار آورد و بالای اسماعیل و به همین ترتیب جسور هم نتیجه را برابر کرد. یک و نیم دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. در این مدت اگر از همان اصولهای معمول و جذاب استفاده کند اسماعیل سودبخش خواهد بود. داور برای اولین کارت زرد جزا به اسماعیل اشاره کرد و این کارت زرد جزا به خاطر فالشاتک یا حمله دروغین بود و دومین کارت زرد جزا رو هم آیا نشان میدهد یا نه.
вақт нишон хоҳад дод ва бубинем довар чӣ қазоват мекунад дар ин маврид. барои ҷобаҷогузории либосҳо ва як шидои дигар ба Лутфишоев аз назари кортҳои зард натиҷа баробар ҳаст. 1-1 ҳамчунин аз назари имтиёз аз лиҳози гирифтани як вазари ва ҳамчунин як шидо. Як рақобати бо ҳам баробарро тамошо мекунем ва сонияҳои поёнӣ мураккаб мушкилтар хоҳанд буд. барои иҷрои чанд банд ва усулҳои фохир фурсат кофӣ хоҳад буд. вале иҷрои Учимата ва зидди ҳамла ба ҳамин тартиб Лутфишоев боз аз қудрату тавони худ истифода кард. бар зидди ҳамлаи ҳариф фақат фишор овард. аз ин бармеояд ки аз лиҳози физикӣ Лутфишоев хеле омӯзиш дидааст, хеле тавсеа ёфтааст, қудрату тавонаш пойбарҷост. инҷо якам Исмоил Холбобоев ҳам нигарон шуд аз он хотир ки бозанда шуд. дар бахши аввал бисёр партоби ҷононае дошт. бубинед бо як фанди томои наге инҷо дифои каме хубтар буд вагарна метавонист ба вазари табдил ёбад. бубинед инҷо ҳамон фишоре ки овард, фишори аввал ба ҳамин тартиб ба як бубинед иҷрои усулро худи Исмоил кард, вале ҷасур ҷавоб гардонид. инҷо мавқеи қапидан барои аз таодул барҳам задани ҳариф бисёр мувофиқ буд. яъне ҳамон коммуникатсияро Лутфишоев бисёр хуб қапида буд ва ин омили пирӯзии Лутфишоев дар ин рақобат буд. Лутфишоев ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо рафт. рақобати дуюми марҳилаи ниманиҳоиро бо ҳам бубинем. дӯстони азиз, ҷое ки Азиз Намозов бо ҷудогии сафед ё либосҳои сафед аст дар баробари Ҷурабек Мақсудшоҳи Ҷурабек. ин варзишгарони навраст ки дар дастаи вазни 50 килограмм дар марҳилаи ниманиҳоӣ рӯёрӯи ҳам қарор гирифтаанд. дӯстони азиз, ҳарду ҳам навкор ҳастанд дар миёни наврасон ва Намозов азиз аз дастаи Душанбе ҳаст ва Ҷурабек Мақсудхони Ҷурабек бошад. ӯ ҳам аз манотиқи тобеи ҷумҳур ё шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳур аст. бубинед, дар ҳамон лаҳзае ки мавқеият пайдо шуд барои як партоби сеҳои наге ё болои шона, Мақсудшоев ба маврид истифода кард ҳамон лаҳзаи аввали қапиданро ва ин буд ҳамон ҷузъиёти ба иҷро даромадани усули мавриди назараш.
و به همین ترتیب گرفتن یک وزری. همین لحظه یا همین فرصتی وقتی رقابت بود که در رقابت گذشته یک پیشگام بود، دیگر او را تعقیب میکرد و به همین ترتیب جسور لطفیشوف در رقابت گذشته با یک حرکات جذاب جوابی توانست که بر حریف جواب بگرداند و نتیجه را برابر کند. وقت که پشت سر می شود هر لحظه وقت کشی بر سود مقصود شویف خواهد بود و بار دیگر اجرای اصول از سوی نمازوف عزیز. نمازوف عزیز نیز در فنون یا اصول های مورد نظر بسیار خوب ظاهر می شود. باز هم مسافه نزدیک می شود برای اجرای اصول. در هر حالت مسافه نزدیک می تواند احساس خطر را به میان بیارد برای هر دو ورزشگر و باز همان ورزشگری که از لحاظ فیزیکی پرزورتر هست در این بخش مبارزه غالبیت به دست خواهد آورد یا قدرت و توانش زیادتر خواهد شد. برای اجرای چند اصول کمری یا کش وضع موقعیت بر سود مقصود شویف بود ولی نتوانست در بخش کار در زمین. اکنون ببینیم چی حرکت خواهد کرد و میتواند یا نه این رو وقت نشان خواهد داد. به هر حال نتوانست چون که موقع دفاعی عزیز نمازوف بسیار با مورد بود. به همین ترتیب در این قسمت از رقابت کار کردن نتوانست. ثانیه های پایانی دقیقه های معمولی یا دقیقه های اساسی بر سود مقصود شویف به پایان خواهد رسید. جورابک مقصود شویف و این هم حرکتی که هیچ نتیجه یا هیچ برتری نداشت و باز یک کارت زرد جزای دیگر از سوی عزت خداییف با مقصود شویف جسور به خاطر کمکاری و وقت به انجام رسد. دوستان عزیز همین ترتیب مقصود شویف جورابک به مرحله نهایی رقابت ها می رود. بله امروز از یک فرصت از یک موقعیت استفاده کرد به همین ترتیب غالبیت به دست آورد. جسور لطفی شویف و جورابک مقصود شویف دو چهره نورسته در فینال رقابت های دسته وزن 50 کیلوگرم با هم قرار خواهند گرفت. ببینید کاش وضع امتیازی اصول که با امتیاز وزری به پایان رسید برای جورابک مقصودوف.
دوستان عزیز، بر رقابت‌های دسته وزن 55 کیلوگرم می‌رویم. جایی که سعدی محمدوف با جودوگی سفید در برابر پرویز خوجاєв قرار می‌گیرد. پرویز خوجاєв با جودوگی سفید هست. پرویز خوجاєв از ناحیه حصار است و سعدی محمدوف باشد. این دستپروری مکتب جودوی شهر دوشنبه هست و داور مرکز هم عوض شد. اسحاقزاده حسین، سابق جودوکار یا جودوورزی که در صحنه رقابت‌های داخل جمهوری درخشان ظاهر می‌شد، فعلا در این رقابت‌ها به صفت داور است. یک وزری با اجرای اصول کوچیگری بود. به همین ترتیب محمدوف سعدی یک وزری گرفت، اما هنوز روی نمالوحه نوشته نشده است. شاید قضاوت داوران دیگر باشد یا وزری را نداده باشد. بار دیگر اجرای فنی سئوی نگه، ولی موفقیت آمیز نبود. میان نورسان هم فنون یا همون تکنیک های گوناگون گشتن جودو بسیار متفاوت و در حال توسعه است. به هر حال داوران عمل کرده که چند لحظه قبل از سوی سعدی محمدوف بود، آن را هیچ امتیاز ندادند و به همین ترتیب رقابت ادامه می‌یابد. فن کار در زمین یا همان اصول هایی که در بخش کار در زمین اجرا می شوند بارها به میان آمد در این رقابت، ولی ورزشکاران در این بخش توجه نکردند. در این بخش کار کردن رو افضل ندیدند. پرتاب بالای شانه بار دیگر اجرا می شود از سوی سعدی محمدوف. و دوستان عزیز، این مسابقات برای ورزشکاران سن سال 14 15 16 بسیار با اهمیت است، چون که آنها قدم های نخستین خویش را در رقابت های داخل جمهوری میگذارند و از این به بعد، یعنی این آغاز حرفه آنها خواهد بود. اگر حرفه آنها از اینجا احساس سبزیدن کنه پرتاب بالای شانه، اسحاقوف چی میگوید؟ داوری اسحاقزاده، داوری مرکز چیزی هم اشاره نکرد. داوران کناری هم توجه نکردند و اینجا شاید لط برداشته باشد یا آسیب دیده باشد خوجاєв شاید آسیب دیده باشد و به همین ترتیب
хоҷаев бале иҷрои усулро бори дигар бубинем. Ба самти чап аз як дасти ҳариф ба дасти ҳарифро лад додааст. дӯстони азиз, дар ҳоле ки иҷрои усул сурат гирифтааст, бори дигар бубинем. Аз як даст қапида партоби болои шона кард ва дасташ тоб хӯрдааст. бубинед чӣ усули хатарнокеро иҷро карда ва эҳтимол дорад ки рақобатро идома дода тавонад. ба ҳамин тартиб шояд ғолибият ба Саъди Маҳмадов бошад. ва ҳамон тавр ки гуфтем, барои ин чеҳраҳо ин рақобатҳо бисёр бо аҳамият хоҳанд буд дӯстони азиз, чунки онҳо гомҳои устувор ва қадамҳои нахустини хешро мегузоранд барои роҳхат гирифтан ба мусобиқаҳои минтақавӣ, алалхусус ба чемпионати Осиё дар соли 2021. аз ин рӯ муборизаҳои гӯем ҷаззоб ва ҷолиб моро интизор ҳастанд ва намедонам дар ин рақобат оё хоҷаев идома медиҳад ё на. 52 сонияи дигар то анҷоми дақиқаҳои қонунии рақобат боқӣ мондааст, вале таслим мешавад. таслим шудааст хоҷаев. ба ҳамин тартиб Саъди Маҳмадов ғолиб дониста мешавад ва Парвиз хоҷаев бошад ноком ё барои рақобат баҳри ба даст овардани нишони биринҷӣ шанс пайдо мекунад. бори дигар наворҳои сӯз кардашударо тамошо кунем. ягона усуле ки иҷро шуд ҳамин партои болои шона аз як даст буд. рақобати марҳилаи ниманиҳоии дуюм дар дастаи вазни то 55 килограмм. Шеров бо либосҳои сафед аст, дар баробари Мустафо Нуров қарор мегирад. Мустафо Нуров бо либосҳои кабуд. Шеров Умед аз дастаи Душанбе-ду. иҷрои усул аммо бемаврид, вале иҷрокунандаи усул худро фаъол нишон медиҳад. Мустафо Нуров бошад аз дастаи Душанбе-1. воқеан имрӯз ҷудо дар шаҳри Душанбе хеле тавсия ёфтааст, чун қариб ки дар аксарияти вазнҳои тими миллии ҷудои кишвар ҳамин дастпарварони мактаби ҷудои шаҳри Душанбе ҳастанд, ки Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ намояндагӣ мекунанд. агарчи дида мешавад дар миёни онҳо қудратҳое ҳам ҳастанд, ки воқеан ҳунару истеъдодашон шоиста аст, вале бештари онҳо аз шаҳри Душанбе ҳастанд. ва дар миёни наврасон имрӯз мактабҳои гуногуне ки дар шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтаанд, хеле саҳмгузор ҳастанд. аз он ҷумла имрӯз аз ноҳияи Мастчоҳ ба ин мусобиқот теъдоди иштирокчиёни ин мусобиқот низ хеле зиёд ҳастанд. имрӯз 4 варзишгари онҳо рақобат карданд аз ноҳияи Мастчоҳ таҳти ҳидояти Фаридун Умедов, ки дар он ҷо мактаби ҷудои Умедовҳоро таъсис додааст, ки дар тарбия ва ба камол расонидани садҳо наврасу ҷавонони лаёқатманд бар ҷудо саҳим ҳастанд ва ҳамчунин дар минтақаи вилояти Суғ низ мактабҳои гуногуне низ арзи ҳастӣ ва фаъолият мекунанд, ки дар рушди ҷудо саҳми арзишманде гузоштаанд дар
вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳам мактаби ҷудо ё омӯзиши ҷудо таи солҳои охир хеле равнақ ёфтааст ва ҳамчунин дар вилояти хатлон низ истеъдодҳои хеле зиёд аз шаҳру навоҳӣ ба назар мерасанд. Аз шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳур низ варзишгарони навбанав ё падидаҳои навруста чеҳраҳои навро ҳам мушоҳида мекунем қариб дар ҳар мусобиқот ки истеъдоди шоиста нишон медиҳанд ва ҳамон тавр ки гуфтем ҷавҳари истеъдодҳо дар шаҳри душанбе нуҳуфтаанд ё аз ин ҷо баъдан зуҳур мекунанд, вале бо вуҷуди ин қудратҳо ё истеъдодҳое низ аз шаҳру навоҳӣ ва минтақаҳои гуногун низ дар тими миллии ҷудои кишвар ҳастанд. Ва кӣ медонад, шояд ояндаи ҷудои тоҷик ки аз ин варзишгарон бастагӣ доранд, аз ин варзишгарон аз ин падидаҳои навруста вобаста ҳаст, онҳо дар оянда ё сайқал ёбанд ва дар пеши чашми мову шумо яъне шоҳиди тулӯъ ё рахшандагии онҳо бошем. ба ҳамин тартиб дар ин рақобат Шеров Умед дар баробари ҳарифаш Мустафо Нуруф ки мубориза мебаранд дар рақобати ниманиҳоии дуюм. то лаҳзаҳои поёнӣ аз ҳарду ҷониб сайъу кӯшиш дида мешавад, вале дар ниҳоят иҷрокунандаи усул муваффақ намешавад. довари марказ Ҳусейн Исҳоқзода барои ҷобаҷогузории кимоно ё ҳамон ҷудогии варзишгарон ишора мекунад ва ҳамин тартиб рақобат идома мекунад. сонияҳои поёнӣ дар дақиқаҳои қонунӣ партоби болои шонаи саре буд, вале дифои Умед Шеров ҳам бисёр ба маврид буд. вагарна суръати иҷрои усул аз сӯи Мустафо Нуруф бисёр ба маврид буд. имрӯз дар айни тамриноте ки ин варзишгарон дар толорҳои омӯзишӣ ё дар толорҳои тамрин мегузаронанд, яъне истилоҳоти русӣ ончунон ба мураббиён таъсир кардааст ки қариб гӯиши тоҷиконаи онро мураббиён истифода намекунанд. Яъне ба гӯш мерасад ки мураббиён дар ҳоле ки варзишкор ё ин ки шогирди онҳо мубориза мекунанд, мураббиён ба он тавсия медиҳанд ки приёмкор кун. яъне қариб ки дар ҳар як ҷумлае ки мураббиён ба шогирдонашон тавсия медиҳанд ё маслиҳат медиҳанд, қариб 2-3 калимаи русӣ ҳаст, дар ҳоле ки истилоҳоти ноб ё гӯишҳои фасеҳи тоҷикона ҳам дар мавриди приём ҳаст. банд, усул, ба таъбири Саъдӣ дар санъати куштӣ 360 банди фохир бидонистӣ, кӣ медонад, шояд манзури Саъдӣ аз банди фохир гуфтан ҳамон приёме ки имрӯз мураббиёни мо мегӯянд бошад. вале ба ҳар ҳол инҷо мавзӯъ баҳси божаву истилоҳот нест, чун аз канори мо мураббиён ҳамин гуна тавсияҳо пешниҳод мекунанд ба шогирдонашон. яъне
خوب میشد که همین مربیان ما هم زبان تاجیکی رو خوب می‌آموختند. و اجرای اصول با قدرت و توان چیزی نبود، فقط با زور و توان و نیرویی که داشت به حریف فشار آورد. امید شرف ولی به هیچ نتیجه نرسید. اینجا اجرای اصول اگر میکرد توسط پایها میتوانست از ته وزه بسیار با مورد استفاده بود، ولی اشی وزه را استفاده کرده نتوانست. قدرت دستان بیشتر و زیدی حمله ایپون. واقعا جزئیات در این بخش هیچ چشمدار نبودیم که با این سادگی و با این سریعیت رقم میخورد. به همین ترتیب در مدت 5 دقیقه و 36 ثانیه در گلدن اسکو مصطفی نوروف بود که با سریعیت اجرای اصول کرد و به همین ترتیب به مرحله فینالی رقابت ها می رود و جایی که در برابر سعدی محمدوف قرار می گیرد. ببینید فقط کنترل حریف رو بسیار خوب کرد. ببینید دستان بسیار خوب. حریف میخواست که از توموی نگه استفاده کند، تعادل حریف یا کوزوشی برهم زده شد. به همین ترتیب ببینید با خود اصول حریف رو مغلوب کرد و به مرحله نهایی رقابت ها رفت. در مرحله نهایی مصطفی نوروف با سعدی محمدوف قرار خواهد گرفت. همین ترتیب دوستان عزیز به دور رقابت های نیمه نهایی دسته وزن تا 60 کیلوگرم میگذاریم، جایی که یوسف نوریدینوف با لباس های سفید در برابر رجب علی شریپوف با جداگی کبود قرار میگیرد. ورزشگران دسته وزن 60 کیلوگرم یوسفوف نوریدین از دسته دوشنبه یک است و رجب علی شریپوف باشد. از ولایت ختلون از ناحیه جلالدین بلخی. و ببینیم اکنون همانطور که گفتم در آغاز گزارش دوستان عزیز، جودو امروز در منطقه های گوناگون توسعه یافته است. ببینید چی زیدی حمله به مورد یوسف نوریدینوف، بسیار به مورد اجرای اصول برداشته زدن او را نگه بود شاید دوستان عزیز، ولی در نوارهای تدریجی خواهیم دید. داوری مرکز اودینایف غالب شد. داوری درجه جمهوریوی این رقابت رو داوری میکرد. از بس که یعنی اصول برداشته زدن بود، اینجا بتوان گفت که او را نگه بود، ولی به هر حال خواهیم دید. بله از سبک یا همان جزئیاتی قپیدن، بله او را نگه دوستان عزیز، اصول استفاده کرده که این ورزشگر ماهر در برابر حریف با اجرا در آورد و به همین ترتیب یکی از روش های جذاب و دیدنی روز اول مرحله های رقابت های حساس رو به نمایش گذاشت. ببینید از زاویه های گوناگون از کارگردان ما به این شکل نوارهای جالبی سوز کرده شده را منظوری ما میکند. و بیرویم بر رقابت دوم مرحله نیمه نهایی دوستان عزیز، جایی که عظیمجان شادمان
азимҷони шодмон аз дастаи душанбе 1 бо ҷудогии сафед аст. ӯ дар баробари муҳаббатов қарор мегирад. муҳаббатов Самир ӯ низ аз дастаи душанбе 1 ҳаст. ва дӯстони азиз, ду чеҳрае ки аз ҳамдигар шинохти хуб доранд дар ин рақобат. бубинем ба кадом шева ва ба кадом наҳва рақобат мекунанд. баъзан коршиносон далели пирӯзии варзишгаронеро ки аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, далели пирӯзии варзишгари ғолиб ё яке аз онҳоро дар он мебинанд ки ҳарифро хуб омӯхтааст. аммо ҳарифе ки мағлуб шудааст, ӯ чӣ? чаро ӯ ҳарифро наомӯхта? аз ин рӯ қудрату тавон, истеъдод ва он варзишгаре ки бештар омӯзиш гирифтааст, бештар заҳмат кашидааст, он ғолиб хоҳад шуд. дар бахши кор дар замин аз фанни шиме вазъ истифода кард ё ҳамон усулҳои ғофилгир кардан ё буғӣ кардани ҳариф, вале муваффақ нашуд. муҳаббатов Самир ба ҳар ҳол идома медиҳанд рақобатро. ҳанӯз фурсат хеле зиёд ҳаст дар бахшҳои аввали қапидан ё мубориза кардан. ҳарду варзишгар низ моҳир буданд. ба ҳар ҳол ҳамин қудрату тавони варзишгарон дар ҳамин сину соли наврасӣ ва ҷавонӣ ҳаст. яъне коршиносон бар он ҳастанд ки дар риштаи варзиш, агарчи варзиш дар ҳама сину сол муҳим аст, дар тарбияи ҷисмонӣ бисёр нақши муассир бозӣ мекунад, вале барои ҳирфаи касбияти варзишгарон ҳамон марҳилаи гомҳои нахуст ё марҳилаи аввали по ба рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ гузоштан яке аз марҳилаҳои ҳасос аст, ки он қадамҳои гӯем зина ба зина ва бо омӯзиш ва парвариши хуб гузоштаи варзишгаронро бисёр муҳим арзёбӣ мекунанд. ва баъд аз он давраи камолот ҳаст. дар давраи камолот ин ҳамон авҷи ҳунару истеъдод ё ҳирфаи варзишгарон ҳаст, ки он заҳматҳое ки дар ин сину сол кашиданд, самари он ё шаҳди онро хоҳанд ҷашид. ва баъд аз он қисмати рӯ ба таназзул ё поёни ҳирфа ё истеъдоди варзишгарон давраи сеюм ҳаст. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, дар ҳоле ки ин чеҳраҳои хуштоле ва ба таъбири ин ҷавонон ва наврасони саодатманди даврони соҳиби истиқлолро мебинем, воқеан илҳоми ҳарф гуфтан дар мавриди ҳунару истеъдоди ин варзишгарон ва шукрона аз ободиву осудагии ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар вирди забон меояд. ва воқеан ҳам ин насл насли хуштоле аст, насли хушбахт аст, ки дар айёми воқеан гулшукуфоии Тоҷикистон, дар айёми гӯем Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам мавқеи хубтар дар арсаи ҷаҳон, дар арсаи варзиш касб мекунад. дар ҳамин марҳила ин варзишгарон низ по ба арсаи рақобатҳои варзишӣ заданд ва ба ин васила бубинед, яке аз бахту толеҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ҳамин ки дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ин варзишгарон ғолиб мешаванд, баъд аз он рохат мегиранд ба чемпионатҳои осиё, мусобиқаҳои минтақавӣ ва баъд аз он ба фароқоравӣ, ҳамчунин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ. ин аст он шаҳду неъматҳои соҳиби истиқлолӣ, ки дар ин даврон мову шумо ҷавонони хуштоле ва наслҳои хушбахти даврони истиқлол ба сар мебарем. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, дар рақобати азимҷони шодмон ва Самир Муҳаббатов дар дақиқаҳои тиллои
هیچ نتیجه رقم نخورد با جز از 2 کارت زرد یا شیدویی که به هر دو ورزشکاران دادند. گلدن سکو ورزشکاران نورس هم در عین اجرای فنون تیوازه یا همان اصول های پای بسیار چابک هستند. از این رو می توانند که با سریعیت در حالی که اجرای اصول میکنند حریف را می توانند غافلگیر کنند. این چیز را ما در رقابت گذشته دیدیم که یوسف نوریدینوف در برابر رجب علی شریپوف با اجرا در آورد. رجب علی شریپوف در مرحله رقابت برای به دست آوردن نشان برنجی بر عمر عزیزوف رقابت خواهد کرد و سمیر از مغلوب این جفت بر خالوف رقابت خواهد کرد. خالوف که در رقابت های تسلی بخش از عظیمجان شادمان شکست خورده بود. به همین ترتیب امروز این دومین گلدن سکو هست که از قوه و استعداد برابر این ورزشکاران درک می‌دهد و عظیمجان شادمان هم 2 کارت زرد جزا دارد در صورت تقویت نیافتن در بخش‌های فنون. احتمال دارد که خطر برای سومین کارت زرد جزا نسبت به او دیگر باشد. و اینجا اصول دردناک ببینید چگونه همین اصول دردناک را هم اجرا کردن دوستان عزیز بسیار خطرناک است. یعنی در حالی که موقعیت نیست برای اجرای اصول دردناک، این اصول را در جودو هم اصول شکستن میگوید. یعنی همین اصول شکستن اصول خطرناک است ولی اجرای آن نحوه گوناگون دارد یا شیوه های گوناگون دارد. از این رو باید ورزشکاران در این بخش هم آموزش یافته باشند که یعنی عمل آنها باعث آسیب جدی دیدن حریف نباشد. ضد حمله و ضربه. به همین ترتیب محبتوف سمیر پیروز می شود و او به مرحله نهایی می رود. سمیر محبتوف و یوسف نوریدینوف باشد برای به دست آوردن نشان برنجی تلاش خواهد کرد. نوارهای سوس کرده شده را ببینیم. ضد اصول اوچیماتا یا همان هلوک معمولی یا پرتاب از پرتاب سراپا از داخل پای حریف با تعبیر تاجیکانه اگر بگویم همین اوچیماتا را بر ضد همین اوچیماتا اجرای اصول کرد. ببینید بعضا این روش رو سومیگایش یا یکم توپ یا چرخش دادن حریف هم میگوید. به همین ترتیب دوستان عزیز بر رقابت های نهایی می رویم، جایی که تقدیر جایزه داران مشخص خواهد شد در دسته وزن 50 کیلوگرم. برای به دست آوردن نشان اول برنجی به صحنه رقابت خواهند برآمد. داور درجه جمهوریوی این مربی شایسته جمهوری تاجیکستان در رشته جودو عزت خدایف هست که رقابت اول ورزشکاران دسته وزن تا 50 کیلو را برای به دست آوردن نشان برنجی داوری خواهد کرد. تیاری بینید نظر عزیز خانبابای اسماعیل. رقابت شروع می شود دوستان عزیز. احمد فتح‌الله‌یف با جودوگی سفید است در برابر عزیز نمازوف. عزیز نمازوف با لباس های کبود هست. داور با اون اشاره می کند که باید سبک یا شکل رقابت این ورزشکاران سرعت یابد و در اینجا رقابتمند می شود با دلایل طرز گرفتن یا همون مبارزه اول در بخش کمیکاتا، کارت زرد اول جزا و
Фатҳулло Зода. ва дар бахши шиме ваза бубинед чӣ гуна кӯшиш мекунад Фатҳуллоев Аҳмад, вале муваффақ намешавад. Фатҳуллоев Аҳмад аз мактаби варзишии ҷудои шаҳри Ҳисор ҳаст. бо сабаби тарзи қапидани нодуруст шидо ба Азиз Намозов ҳам доданд. аз ин нигоҳ натиҷа аз кортҳои зард баробар аст, 1-1. мо рақобати Азиз Намозовро дӯстони азиз тамошо кардем дар рақобати марҳилаи ниманиҳоӣ. аз Мақсудшоҳи Ҷурабек шикаст хӯрд, мустақиман барои мубориза барои ба даст овардани нишони биринҷӣ роҳ хат гирифт ва Фатҳуллоев Аҳмад бошад. Фатҳуллоев Аҳмад дар рақобати марҳилаи 4-1 ниҳоӣ аз Холбобоев Исмоил шикаст хӯрд. Ба ҳамин тартиб Фатҳуллоев Аҳмад дар марҳилаи ҳувозмои тасаллубахш Мирзоевро аз садди роҳ бардошт ва ба ҳамин тартиб барои ба даст овардани медали биринҷӣ шанс пайдо кард. Фурсат то анҷоми вақти асосӣ ҳаст. қариб ки нисфи дақиқаҳои қонунӣ дар ихтиёр доранд ин варзишгарон. аз қисмати пушти ҳариф ё пасгиребон ба таъбири дигар ба маврид қапида буд, вале муваффақ нашуд. шидои дуюм ба Азиз Намозов бо сабаби фалшатак ё ҳуҷуми дурӯғин ва эҳсоси хатар барои ӯ зиёдтар хоҳад шуд. ва иҷрои усул мекунад Азиз Намозов. якуним дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ. бахшҳои қапидан бисёр ба маврид ва фанди усули дарднок, аммо таслим намешавад. Фатҳуллоев Аҳмад таслим намешавад. хушбахтона ин усули хатарнок бидуни расидани осеби ҷиддӣ ба Фатҳуллоев ба поён мерасад. Аҳмад Фатҳуллоев варзишгари бо либосҳои сафед, аммо дар намолавҳа Фатҳулло Зода навишта шудааст. шояд онҷо масъулин дар он бахш иштибоҳ карданд, вале Аҳмад Фатҳуллоев он варзишгаре ки феълан дар бахши асикоми ваза муваффақ мешавад. ҳариф таслим шуд. 37 сония то поёни вақти асосии боқӣ мондан мавқеи бисёр мувофиқро истифода кард. Аҳмад Фатҳуллоев ҳарифро ба тахта пушт қапид ва ӯро якмаром идора кард. ба таъбире ҳарифро бисёр хуб контрол мекард ва он омили муваффақияти ӯ буд бо ҷузъиёте ки бисёр дидане. бубинед иҷрои усул дар фанди томои наге ки як бор ба ин шева муваффақ шуда буд. ба ин тартиб мубориза бурд Фатҳуллоев ва Фатҳуллоев муваффақ шуд. бубинед дар ана ҳамин ҳолат буд ки пойҳои худро бисёр ба маврид гирифт ва ба таъбире ҳарифро мехкуб кард, агар ба маънои маҷозӣ бигӯем. ба ҳамин тартиб медали аввали биринҷӣ насиби
احمد فتح‌اللهیف شد. و برای به دست آوردن دومین نشانی برنجی دوستان عزیز نظروف در برابر خولبوبویف اسماعیل قرار میگیرد. باز یک عزیز دیگر در رقابت نهایی برای به دست آوردن نشانی برنجی. عزیز نظروف در مرحله نیمه نهایی تلاش کرده بود دوستان عزیز. بسیار شایسته هنرنمایی کرد در مرحله نیمه نهایی. ابتدا با یک فند بسیار جذابی تومو نگ جورابک مقصود شاهی جورابک رو پرتاب کرده بود، یک وزر گرفت، ولی در ادامه متاسفانه بله وزری به نظروف نظروف عزیز یک امتیازی وزری میگیرد. ولی ایپان ببینید همانطور که گفتم دوستان عزیز اسماعیل خولبوبویف بسیار درخشان بود در مرحله نیمه نهایی، اما در آنجا طوله حریفش بلندی کرده بود، اینجا طوله خودی او بلندی کرد. در این رقابت با یک وزری حریف با یک ایپانی 100% یا یک امتیاز کامل جواب گردانید که جزئیات را در نوارهای سوز کرده شده خواهیم دید که زیا سفروف کارگردان بخش نوارهای سوز کرده شده به این ترتیب این جزئیات را منظور ما میکند. ببینید ابتدا یک وزری بود که اینجا کوچیگری را بسیار به مورد استفاده کرد و به همین ترتیب در اوج اعلای همین فنون سراپای کوچی این اصول را اجرا کرد و حریف را به تخته پوش زد. همین ترتیب مرحله نهایی وزن تا 50 کیلوگرم و شما را انتظار است دوستان عزیز. دو مدال برنجی علاقه صاحبان خود را دریافت. خولبوبویف اسماعیل این چهره که بسیار خوب شده میکند و به این ترتیب اشاره میکند به پیوندان و نزدیکانش که این پیروزی را به آنها تقدیم خواهد کرد. به همین ترتیب به فینال می رویم دوستان عزیز، جایی که در فینال این دو چهره قرار می گیرند. لطفی شویف جسور با جدوگی سفید در برابر جورابک مقصود شویف با جدوگی کبود. همان لحظه اول این اجرای اصول پرتاب بالای شانه از سوی لطفی شویف بود ولی موفقیت آمیز نبود. امروز ما و شما دوستان عزیز در حال تماشا کردن پدیده های نورسته هستیم. شاید آنهایی که در آینده در صحنه رقابت های جهانی و المپی هنرنمایی کنند و همین شیوهی که مبارزه میبرند با همین شیوه در آنجا نیز غالب شوند. باز هم همان کوچی مورد استفاده قرار گرفت دوستان عزیز. به همین ترتیب اصول های پرتابی سراپا یک پای دیگر به مورد اجرا می شوند. ببینید جسور لطفی شویف آن پدیده که گفتم از ولایت مختار کوهستان بدخشان از کوههای آسمانبوس و سربافلا کشیده پا به عرصه رقابت های جدا گذاشت و موفق شد. مدال طلا نصیب جسور لطفی شویف پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان گردید. ببینیم جزئیات پیروزی او در بخش کوچیگر بسیار به مورد بود. بار دیگر این جزئیات را ببینیم. نه کوچی را حریفی او استفاده کرد اوچیگری ولی زیدی حمله به کار برد. به همین ترتیب زیدی حمله ها هم امروز سر استعمال بودند و به هر حال ما چهره های نورسته پدیده های نو به نو را در صحنه رقابت ها دیدیم. به همین ترتیب جسور برنده نشانی طلا شد و جورابک باشد برنده نشانی نقره. بر رقابت ورزشگران دسته وزن تا 55 کیلوگرم می رویم دوستان عزیز، جایی که مسحاقوف
дар баробари ҳарифаш Шеров барои ба даст овардани нишони аввали биринҷӣ мубориза хоҳанд бурд. Шеров умед бо ҷудогии сафед кабуд ҳаст мазарат ва Мисоқов бошад бо ҷудогии сафед. Мисоқов Дилшод имрӯз дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ аз Хоҷаев Парвиз шикаст хӯрда буд. Хоҷаев Парвиз ки дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз Саъди Маҳмадов шикаст хӯрд. Ба ҳамин тартиб бубинем Дилшод Мисоқов ки ҳамакнун бозанда ҳаст дар баробари Шеров умед. оё тавони баробар кардани натиҷаро дорад ё на, вақт нишон хоҳад дод ва худи Исҳоқзода ин рақобатро доварӣ мекунад. Исҳоқзода Ҳусейн довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин рақобатро доварӣ мекунад. бандҳои фохир ва гуногуни ҷудо ҳам аз сӯи ҷудокорони Наврас ба иҷро медароянд. дӯстони азиз, ки воқеан мову шумо ҳам вақте инро мебинем ҳаловат мебарем. бисёр як ҷазобият доранд, чун ҳамин гомҳои нахуст ки бисёр муҳим ҳастанд дар ҳирфаи ҳар як варзишкор, инҳо агар хуб бардошта мешаванд бо қотеият ва бо муҳаббат пайгирӣ мешаванд, умед ҳаст ки дар оянда низ дар авҷи ҳирфаи варзишгарон кӯмак мекунад. имрӯз қариб ки аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ дар ин мусобиқот ҷудокорони Наврас ҳузур доранд, чун ин мусобиқа барояшон бисёр бо аҳамият хоҳад буд. дар ин мусобиқот номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳанд шуд ва ҳамчунин устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро ғолибон ба даст хоҳанд овард ва зимнан ва бубинед як чархиши дигар ва зари авазати ипон Умед Шеров буд ки барандаи нишони аввали биринҷӣ шуд. Умар Шеров ин чеҳра ки дар рақобати ниҳоӣ барои ба даст овардани медали биринҷӣ ҳарифаш Дилшод Мисоқовро мағлуб кард. бубинем ҷузъиёти ҳаракот ва мушаххасоти техникӣ ё фанӣ ин варзишгаро ки бисёр ба маврид барои ҳарифро аз садри роҳ барканор кардан ва барандаи нишони биринҷӣ шудан истифода кард. ба ҳамин тартиб наворҳои сускардашударо ҳам аз саҳнаҳои такрор аз зовияҳои гуногун дидем. дӯстони азиз, бубинед имрӯз варзишгароне ҳам буданд ки фанни партобӣ саропо аз дохили пойро бисёр истифода карданд, вале зидди ҳамлаҳо муваффақиятомезтар буд. вале аз ин рӯ дар бахши зидди ҳамла низ бояд варзишгарони мо бештар кор кунанд ва ба ин бахш бештар таваҷҷӯҳ кунанд. ва дӯстони азиз, бинобар сабаби оне ки ҳарифи Абу Исоқи Ҳабибулло ба саҳнаи рақобат набаромад, ба ҳамин тартиб ғолибият ба ӯ дода мешавад. Абу Исоқи Ҳабибулло бидуни рақобат барандаи медали биринҷӣ дастаи вазни то 55 килограмм дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба куштини ҷудо байни Наврасон шуд.
اشخاصی عاشق جودو را روی تصویر میبینیم دوستان عزیز که در سالن برگزاری مسابقات از نزدیک شاگردان و دستپروران را دستگیری میکنند. این چهره هم اسحاق زاده حسین داور درجه جمهوریوی که رقابت نوبتی رو داوری خواهد کرد یا فینال رو. اینک فینالی دسته وزن 55 کیلوگرم دوستان عزیز منظور شما میگردد در مسابقه جمهوریوی اوید به گشتن جودو بین نورسان سن و سال 14 15 و 16 در مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای گشتن و فینال رو ببینیم در میان سعدی محمدوف که با جودوگی سفید هست او در برابر مصطفی نوروف قرار میگیرد. در مورد این دو چهره بعضی از مشخصاتی که بود در مرحله نیمه نهایی گفتیم، چون هر دوی این ورزشکاران رو در مرحله نیمه نهایی تماشا کردیم که سعدی محمدوف در برابر پرویز خوجایف پیروزی به دست آورد و مصطفی نوروف باشد در مرحله نیمه نهایی بر امید شریف پیروزی به دست آورده بود. و ایپون باز هم روشی اوچیگاری بسیار با مورد استفاده شد. اگر اشتباه نکنم فن سراپا در بخش یکم ضربه آیی یا ضربه زنی، به همین ترتیب سرعیت در بخش نورسان امروز خیلی زیاد به نظر می رسید. دوستان عزیز ببینیم چگونه از این اوچیگر استفاده کرد. نوارهای سوس کرده شده را ببینیم. موقع قپیدن از سر استی، بله اوچیگر از پای چپ به این شیوه استفاده شد. این هم اوج اصولهای فنون سراپا در بخش جودو. فن پرتابی هم ته هم اشیوازه را بسیار خوب استفاده کرد. کنترل حریف یا همون اداره کردن حریف را بسیار زیبا تا لحظه پایانی با مورد استفاده قرار داد و همین ترتیب غالب شد. سعدی محمدوف برنده نشان طلای وزنی تا 55 کیلوگرم شد. حریف او که بازنده شد نوروف مصطفی برنده نشان نقره شد. از اینجا شده هستن تیاری میگن خالف حسین شریف و رجب علی تکرارت دعوت کنم بشود. از اینجا شدی اینک دوستان عزیز رقابت ورزشگران دسته وزن 60 کیلوگرم جایی که عمر عزیزوف که در مرحله 4 نهایی با دلیل باختن و یک پیروزی به دست آوردن در رقابت ریپچیج یا شانس دوم یا قوازمای تسلا بخش به این مرحله رسید. اما عظیمجان شادمان دوستان عزیز معذرت عظیمجان شادمان در مرحله نیمه نهایی از سمیر محبتوف شکست خورد و مستقیما برای به دست آوردن نشان برنجی شرفیاب شد. یک پایزنی بسیار بامورده بود. به همین ترتیب عظیمجان شادمان وزر اول را گرفت. وزر عوضت ایپان در بخش اجرای احکام وضع یا اداره کردن حریف به تخت پشت به همین ترتیب در مدت 44 ثانیه ببینید چی رمزی در 44 ثانیه امروز سریعترین رقابت در مرحله
ниманиҳоеро дидем. Саретарин пирӯзӣ дар марҳилаи ба даст овардани медали биринҷиро дар ин рақобат тамошо кардем дӯстони азиз. ба ҳамин тартиб Умар Азизов дар ин рақобат барандаи нишони биринҷии аввал шуд. рақобат барои ба даст овардани нишони дуюми биринҷӣ дар миёни Ҳусейн Холов, варзишгаре ки бо ҷудогии сафед аст. Ипон дар ҳамон лаҳзаи аввал мо ҳанӯз фурсате барои муаррифии Раҷабалӣ Шарипов накардем ки як зидди ҳамлаи бисёр сареъро ба намоиш гузошт ва ин акнун рекорди пирӯзиҳоро шикаст. Дар муддати 18 сония пирӯзӣ ба даст овард. Қаблтар аз ин дар муддати 44 сония пирӯзӣ пеш аз ин рақам хӯрд. вале аз ин лиҳоз акнун рекордшиканӣ шуд. Дар муддати 18 сония Раҷабалӣ Шарипов бо як сареъияти партоби печ дар печ ҳарифро аз садиро бардошт, барандаи нишони биринҷӣ шуд. ва финал дӯстони азиз, финале ки дар гузориши имрӯзаи мо рақобати ниҳоӣ ҳаст, чун дар дастаи вазни 60 килограмм ин ҳам рақобати охир. Юсуф Нуриддинов бо ҷудогии сафед аст. ин варзишгаре ки аз дастаи душанбе як аст бо як партоби сареъ болои шона ду маротиба иҷро кард паёпай, ҳамин аз як даст қапидан ва иҷрои усул карданро, вале муваффақ нашуд. ӯ дар баробари Самир Муҳаббатов қарор мегирад. ин чеҳра ки рӯи тасвир мебинем, Самир Муҳаббатов дар рақобати гузашта аз садди Азимҷони Шодмон гузашта буд ва дидем ки чӣ ҳирфа, чӣ истеъдоди хуб доранд ин варзишгарон. вале Юсуф Нуриддинов дар рақобати ниманиҳоӣ низ бисёр чобукона зоҳир шуд ва як варзишгари бориз ба назар мерасид. дар ин рақобатҳои варзишгарони дастаи вазни 60 килограмм Одинаев ғолиб шуд. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз марказ қазоват мекунад ки имрӯз бо сареъият ҳам як пирӯзиро ба Раҷабалӣ Шарипов дод. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, имрӯз шоҳиди баъзе аз гӯем рӯйдодҳои муҳим ҳам шудем. дар 18 сония пирӯзиро тамошо кардем ва фан ё фунуни ҷаззоб ё ҳамон усулҳои ҷаззоби техникиро ҳам бо ҳам мушоҳида кардем дӯстони азиз. ва ҳамчунин эҳсос кардем ки ин чеҳраҳо агар ба ҳамон ҳадде ки яъне хишти аввали меъмории истеъдоди онҳо агар хуб гузошта бошад, то ба охир хуб ва устувору маҳкам хоҳад рафт ва ин чизро ҳам мо эҳсос кардем. ҳамин тартиб фани коши ё коши ваза ё фани камари усули камарӣ бенатиҷа буд. ба ҳамин тартиб корди аввали зарди ҷазо ба Муҳаббатов дода мешавад. Муҳаббатов Самир ки бо сабаби ҳамкорию фалшатак корди зард ё шидо гирифт. мавқеи якмароми қапидан доранд ҳарду варзишгар.
و بار دیگر هم همون زیدی حمله، اما داور خاموش است. داور خاموش است. گمان میکنم در اینجا با وزر خیلی شباهت داشت زیدی حمله، ولی داوران قضاوت میکنند. دوستان عزیز، ما داور نیستیم، ما فقط جزئیاتی عملکرد این ورزشکاران رو بازگو و تفسیر خواهیم کرد. به همین ترتیب دوستان عزیز مبارزه برای دریافت یا قپیدن خوب یا همون کمکات به مورد و اینجا هم داور هنوز در مورد هیچ امتیاز قضاوت نمی کند و این رقابت یکی از رقابت های مشکل تر به نظر می رسد، یا رقابتی که مشکل گذر بود برای هر دو ورزشکار، چون به نظر می رسد قدرت و توان این ورزشکاران هر دو هم یک مرام هست. از پس گریبان حریف به مورد پشتی حریف رو چنگ می اندازد محبتوف، ولی تا کجا موفق می شود وقت نشان خواهد داد. شیدای دویم به محبتوف سمیر و داور اشاره میکند که سرعت باید افزوده شود. ثانیه های پایانی وقتی اساسی پایزن موقع قپیدن خوب کوچی وزد و زیدی حمله بار دیگر هم نمی شود. به همین ترتیب در همون 4 ثانیه که باقی مانده بود تا انجام وقتی اساسی هر دو ورزشکار نیز با سرعت به سمت همدیگر مبارزه کردند ولی موفق نشدند. وقتی قانونی واخوری به انجام رسید یا وقتی قانونی مبارزه گلدن سکو، رقابت آخر، رقابتی گفتیم مشکل گذر، حساستر خواهد شد و این چیز رو هم ما بر اعلی احساس کردیم. به همین ترتیب مبارزه را در گلدن سکو ببینیم. تقدیر غالب آیا با یک حرکت جذاب روشن می شود یا اینکه با کمکاری و حرکت تاکتیکی که یوسف نوریدینوف نشان می دهد و حریف سیمین کرد زرد جزا رو می گیرد. ولی خود سمیر محبتوف هم بسیار با مورد خوب کار کرد و زیدی حمله بار دیگر اجرای اصول. محبتوف سمیر هم بسیار جذاب اجرای اصول میکند. زیدی حمله نیز از سوی نوریدینوف یوسف هم جذاب هستند ولی به همون نقطه ضروری که هست به همون جا نمیرسند. بار دیگر چنگ اول رو میزند یا کمیکات رو از پس گریبان حریف بسیار خوب میگیرد. محبت و پرتاب بالای شانه این سرعیت بود که از سوی یوسف نوریدینوف با اجرا در آمد. سمیر هم خوشتاله به نظر می رسد در اینجا که تحت اصول حریف قرار نگرفت و به همین ترتیب دوستان عزیز گلدن سکو با جذابیتی بیشتر در حال سپری شدن هست. رقابت نهایی با جذابیت پشت سر میگردد. شاید داوران یک شانس دیگر برای گرفتن یک دست دیگر به تعبیر با این ورزشکاران بدهند و شاید این هم دستی آخر باشد یا مبارزه ادامه میکند و یا سمیر محبت خود را فعال نشان میدهد یا کوچی. ببینید اجرای اصول چیزی نبود ولی فعال یوسف بود. یوسف نوریدینوف در این رقابت فعال بود. یک بار دیگر اگر به همین ترتیب استعدادش مورد نظر باشد شاید داور در مورد فعال بودن او قضاوت کند،
اما وقت نشان خواهد داد. بار دیگر اینجا فالش اتک شاید باشد و این احتمال شیدو، اما شیدو با یوسف میدهد. ببینید دوستان عزیز، ما گمان کردیم که اینجا تضاد میشه، ما گمان کردیم که شیدو با محبت میدهد ولی تضاد شد. به هر حال عمل کردی یوسف گمان میکنم شایسته تر بود در دو کوششی که در لحظه های گذشته داشت. بار دیگر پرتاب بالای شانه 3 بار می شود پای و پای اجرای اصول میکند. حریف او در برابر اصول های او هیچ کار کردن نمیتواند. شاید در مورد سومین شیدو داوران هم قضاوت میکنند. هیئت داوران گفتگو خواهند کرد. یوسف نوریدینوف 3 مرتبه پای و پای اجرای اصول، یعنی خود را فعال نشان داد. ببینیم قضاوت چگونه خواهد بود و نظر داوران چی هست. از نظر بیننده شاید ورزشگری که با استعداد باشد روشن است، ولی داوران چی قضاوت میکنند یا امکان میدهند یا شانس میدهند. شاید استعداد در هسته سمیر هم نهفته باشد یا جوهر در آن باشد که تواند به جلوه درآید و در این رقابت پیروز شود. این را وقت نشان خواهد داد. بار دیگر پرتاب بالای شانه از سوی یوسف. در 1 دقیقه وقت آخر 4 مرتبه یوسف نوریدینوف اجرای اصول میکند. بله، با سبب کمکاری سمیر محبتوف ناکام می شود، ولی ادای احترام نمیگذارد. این شایسته نخواهد بود دوستان عزیز. باید ادای احترام گذاشته شود. بله، داوران هم اون ورزشگر که ادای احترام نگذاشت اون رو دعوت میکند. اگر در تصویر عمومی ببینه، بله ابتدا برآمده بود از مربع یا از تتمی، بعدا با دخالت داوران که آداب و اخلاق زیادتر باید در مد اول باشد. به همین ترتیب دوستان عزیز یوسف نوریدینوف برنده نشان طلای وزن 60 کیلوگرم شد. سمیر محبتوف برنده نشان نقره شد. عمر عزیزوف باشد برنده نشان برنجی و همچنین رجب علی شریفوف برنده نشان برنجی دیگر. به همین ترتیب دوستان عزیز بنده کریم خان بگمتوف با جمع همکارانم در بخش تکنیکی از توجه شما اظهار سپاس و تشکر میکنم. تا دیدار بعدی در صحنه رقابت های داخل جمهوری در بخش جدا. روز و روزگار بر همه شما خوش.